السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وهذا وحن لقينا مانتا vocabulaire numéro 11. كلمة لقينا ما توحى كميدا magnifique, style, merveilleux, foi, courage, honnêteté, beaucoup, magnifique maxay qurux badan weeyaan. Style waa qaab weeyaan, qaab merveilleux waa maxay waa wax cajiib ah oo kale. Foi waa codkaada. Courage geesinimo. Honnêteté daacadnimo. Beaucoup badan. كلمة كلو قرية حكمنا بونسي. intelligent, façon, énergie, exemple, confiance, ténacité, unique. Penser ومحي كفكرة دوان. Je pense وفكرة. Tu penses وتفكرة. Intelligent ومحي عقلي بدن. قف عقلي بدن. Intelligent. Façon ومحي وقاب. Énergie ومحي وتمر. Exemple تصالح. Confiance كالسوني. Ténacité أتكيسي. Unique gaar wax gaar ah inika inta ayaan ku joojinaa insha Allah ka bogsho wacan.